Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Felina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. First time ko tinakiayan-ayat kat nakaragragsakat. Awan makunaki ni Charlie, gapu tamariknak ti panagayat na kanyak. Ngem sabalin tinapasamak iti udina. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Felina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, at titirigalo kan ka, friend. Pasensya amon day tabinuon ko, Unay kan Felina, saan mo't aday ta tinaskan? Ti importante kat imay ka. Ay na, manumot la day tangay. Happy birthday, Angie! Oh, Charlie, naimbag ta nakaumay ka. Mabaling ka di asahin. Kat kasangay tinapintas agayem ko. Pati rayukan nakmanan. Ay, wan gayam, yam amukan ka ni Felina. Friend ko kan office mate ko. Felina, iso ni Charlie, friend ko matlaan kan kalugara. Hello, napusaksak adayay. Hello, matkan ka. Sige, ituloy yung agsarsarita Takita atong si Mang Poto ni Daniel. No apay namin adi kay pala naggidan ni Imay Felina. Napanpay ngamin nagpapukis. Iso nga imo na akon. Kan nalabit anapan gimatang itiregalo na kan ka. Kasta ka di? O ala, agsarsarita kayo pay, tayo nakitaan i Jarwar. Ama ano si Mang Poto. Sige. Adagam na pintas agayam ni Angie. Agyaman na. Mabalin ka di maalat ti cellphone number mo, Felina. Sige. Awan parikot iti day ta, Charlie. O anya? Okay kayo lang dito'y adwa, Felina? Charlie? When Angie, okay na okay. Awan pagkanagam kada kami, friend. Asikasumlat tadagiti sa nga ilim. Makamo kami ni Tibagbagimi. Okay. Panawan kayo pa'y nga rod. Mapanak iti ayan ni Daniel. Amom, napintas ni Angie. Ngam adayo anapimpintas ka. Anya? Pudno ti bagbagak, Felina. Kitanto pa'y laeng. Adamo ka makita. Kaya't nakayawan akin ka. Ay, di nakman angawin iti kasta, Charlie. San man? Pudno ti bagak. Kan may sa. Awan dakas na. Gaputawan met kaayan-ayat ko. Day talaang, no adan kaayan-ayat mo. Awan pa'y kaayan-ayat ko. Yes! Anya ayes? Kaya't nasawen. Nawayaak ang mangaramgan ka. Apay magtanakas na di bagbagang. Italaang anagam ang muta. Ngam arman na adakusan. Awan dakas na kunakmanen. Ngamin, agpada ta anawaya. Ken pudno ti bagak, Felina. Itala nga nakita ka. Ngam nakayawan ak adagos iti kinapintas mo. O anya, agawid ka kadimatan, Charlie? Agiddantan ngagpakada. Sige. Felina, asan o? Kumuna ka nga agawid. Agbati akpay dito tatumulong akpay nga agidalimanay. Sige, Daniel. Sige Charlie, panawan kayo pay. Amamom ni Charlie, Daniel? Well iti na minsan, inyam amo kanyak ni Angie. Kasta gayam. Sige, panawan kayo pay dito Tumulong nga gising pa Apay amanang kuna ni Daniel kan ka. Kabsat ko. Iso ti buridak akabsat ko. Kastagayam. O kasano, agpakada tamatan kini Angie. Tagkuyog tan na rumwar. Sige, intang arod agpakadan. Saan tang agbayad dito park, Diyak kayat ti marabyan. Sana bale.
Itulod ka di balayo. Saanan? Ay, umay ka. Agpag napagnatapay. Sige. Ketap no naragragsak. Ag holding hands ta. Ti imak, Charlie. Kastoy ti kayat ko. Tay naka-holding hands ta magmagna. Charlie. Amangan no inauna ak ngam itisik ha. 32 kon. 28 ko, met. No kasta, inauna ak ka talaga ngam itisik ha. Awanan yaman na. Saan nga importante? No inauna ka man. Tinapatag, naragsak ta nga kuy-kuyog. Hoy, Felina. Apay amay mayang ka dita. Anya ti pampanunutam. Sang-sangwam matlat tanday ta computer. Ngam di ka matagkut-kuti. Jak amo tiriknak, Angie. Nainlawak sa mutan kini Charlie. Ay, jak mutan maiwak si iti panunot ko. Isulatan ti pampanunutak. Nataer nga ni Charlie. Awan ka no girlfriend na. Siguro. Ngamin, awan mo't amok a girlfriend na ita. Ngam saan nakabastag talak. Ang mga nuadan ka ayan-ayat na. Nasken atakwatam. Gaputa playboy day di a tao. Diyak amo ita na no nagbalbaliwan. Ngam no ita, awan mo ti amok akayan ayat na. Kasano ama siguradom na ita. Awan na sasauna kanyak. Jak pa'y dinamag no sa dino ti pagnanaudan na. Adab-abangan da iti kasinsin na. Mabalinta sa rungkaran ijay dagusda no kayat mo. Sige, sarungkaran tanto. Kayat ko ang makita ti pagnanaudan na. Agyaman na kiti panang sumbat mo kanyak, Felina. Naragsak unay. Ad-adapay tiragsak ko, Charlie. Ay ayatin ka, Felina. Ay ayatan ka mat, Charlie. Mabalin ka di nga kak tabibig mo. Si Papa Lubusak, Charlie. Felina. Charlie. Ay! Ha? Anya ti aramiden nyo dito parangan? Hoy, lalaki! Agawid ka! Rabiain! Juan, tata. Na! Wantata ko na! Ang abdi ka matagulay! Sorry, Charlie, ha. Tatalagaan na ungot ni Tatang. Okay lang. Sige, agpakada akon. Hello, Felina. Mabalin ka ding awisan ka? Di ka agdanag. Itulod kan tong agawid. Ha? Pangawisam ko makanyak, Arnold. At pag napagnata ije parke, kalpasan na, intamang restaurant. Sorry, Arnold. Ngam adda date ko kalpasan ti trabaho. No kasta. Adan ka ayan ayat mo? Wan, Kasta ka di? iso amang kita kalangan iti sabali nga i-date mo. Sorry, ha. Felina. Amok, Arnold. Idi pa'y laang nga darik nam kanyak. Kat madlaw ko launay date na. Ngam sorry at talaga, ha. Gaputawan marik na kapanagayat kan ka. Wan, maawatak, Felina. No pa'y kasta. Adda aklat ta ditoy. Agur-uray iti panagayat mo. Juan, Felina. Di kagdanag. Gaputas si kalaeng ti ay ayatek. Agyaman na, Charlie. Kat kayat ko nga ibaga. Ano adda ka sa pulam? Ibagam lang kanyak, da ipaay ko. Sa bagay. Adda na talagad at trabaho mi di munisipyo. Isungag susweldo kalat na. Idinto ta siyak. Jaklat ta maawat ka dagiti pag-aplaya ka trabaho. Aganos ka, ah. Maawat kan tulat ta. Naimbaglakit din tada ka mangmangtad iti ka sa pulak. Nawang ka. Jaklaan mo no anyat ti biyag ko. Tadyak met kaya ti agawid iti probinsya. Kaputad-adan nga awan masapulak at trabaho ijay. Awan parikot kanyak, Charlie. Ibagam latan no anya ti masapul mo. Ipaay ko, basta lakit di ka ba ila. Agyaman nak. Alang araw din.
Ipabalot ta dagita makan adita na ibos tayawid mon. Imbagla ka ninyo iti kasinsin mo iti dagusyo. Agyaman ak unay, Felina. Anya ka diti ko nang nga ibagam kada kami kini Tatang Daniel. Tatang, manang Felina. Agkalaysa kami kini Angie akaayan ayat ko. Isungayin tayo makisarita, tapno mapagtutulagan tayo, no kaano ti kalaysa. Apay, nakasagana kan ng agpamilya, Daniel. Awan to pa'y balay mo. No mga asawa ka, nasken nga da balay mo apag naidan nyo iti bangunan nyo a pamilya. Napagsaritaan min tayo tabanag, Tatang. Sa bagay, agpada kayo mat nga daan itinatalgad at trabaho. Iswa, sige, agkalaysa kayo no day tati kayat ya. Agyaman ak, Tatang. Ngamnay, inunaamon ni Manang Mau. Awan mo't dakas na, Tatang. Apay, sika, Felina. Kano ka mat makikalaysa? Makiin-inagak ka kadilatan, ija istambay a boyfriend mo. Anya nga istambay ang sasawin nyo, Tatang. Nangagkaw itinaminsan ti saritaan niya. Ako na nga awan trabaho na. Kat, adan to Isungarod nga agsapsapol iti panggadan na, Tatang. Oh, kaslawan pamatik iti dadya a boyfriend mo. Kasla babae raw. Anya. O, Anya. Igatangan kay ti sapatos kan pantalon mo. Agraman jacket, tapno kumpleto. Anya? Isungarod nga imay ta dito'y mall. Tapno igatangan kay itibado kan sapatos mo. Ay, ikaw, Felina. Mabay na ka mang ibaga. Ngam, ikwartam lat ako man. Ngamin, awan pagbahad ko iti abang. Kababain mat kini kasinsin ko. Isula ka na yung tagbaybayad iti abang mi. No apay nga minasanak man la, maawat ka dagiti ap-aplaya ka trabaho. Kasta ka di. O sige, awan parikot. Itad ko langan akwarta kan ka. Kaasi ka mat. Kan igatangan ka latta itibadom Agam, kababain kan ka. Kaayan ayat na. Isong awan tirumpang apagbainam. Kan intanto pa iti grocery. Taagatang ta iti masapsapol mo iti kusina. Wen Angie, naragsakak no maipaay ko dagiti kasapulan ni Charlie. Ne, kita friend. Amang ano sobramot ten. Imbes nagsapol iti panggadan na, mangnamnamalatan kan ka. Amang ano pagbagbagasan na kan. Adda nagaplayan na iti trabaho. Ngamawan pa'y awag dakan ko na. Kasta? Kaasimot nga minubaybay Ay, una yan ni Charlie. Taagab abuson samot ten. Okay lang, Angie. Ngamin, naragsakak iti ayan-ayat mi ni Charlie. Okay. Ngam, mapantantuman iti dagos da iti kasinsin na inton malam. Ngamin, di nakpay impasyar iti dagos da iti kasinsin na. Sorpresaan ta ida. O sige. Dumagas tanto iti restaurant. Taag take out ta iti isang pata ataraon. Mabalin ka din nga awisan ka, Felina. Awan mat siguro date mo ita. Apay ka di adagulit ka, Arnold. Mabalin ka di asardengan na kon. Imbagak metan nga addan kaayan-ayat ko. Awan mat dakas na. Awisan ka lang agpasyar. Anya langan ti makuna ti kaayan-ayat ko. Numaamuan na nga agkuy-kuyog tangag pasyar. Sige. Sorry nga Rodan. Kansardengan na kon, Arnold. Tatalaga nga awan panagayat ko kan. Sige, inak ag time out, tarumwara kon. Sapay ko ma, tamadanon ta ni Charlie, iti dagos na. Sapay ko ma. Di mo pa lang amin inawagan, taimpakaamom amapanta. Noawan iji dagos na, di urayan ta sumangpot. O sige. Manong, iti kanigid a kalsada. Sigurado ka kadi iti pagturungan tayo, Angie. Amangan mo't no nayaw awan tayon. Naminsanak laang anapan iti dagos da Charlie. Ngamjak malipatan ti dalan.
Hello? Hello? Ayan ni Charlie. Masikog. Naawatan iti inaplayan na at trabaho, manang. Ngam saan pa'y matasim mangpat. Sige, umunag kayo. Pasensya kayo na. Ngamin, kapila ang timabalin ko nga ipasango kada kayo. Agyaman kami. Anya itayan tinagan mo, ading? Delia, manang. Si kakaditi kasinsin ni Charlie, ako na nakadwa na nga agab-abang. Idida mo nga imayak ditoy, lalaki mo ti kadwa na. Pimanawan di kasinsin na. Ngamin, nagapadaadwa gapo kanyak. Saan ko nga ay ayatan di kasinsin na? Ngamin, ni Charlie ti ay ayatak. Anya? Isu ka diti, ama ta si kugmo? Katno ka ayan-ayat mo to'y gayam ko ni Charlie. Ngam, kabulanak kun manang. Saan ang mabalin daytoy? Linukonak ni Charlie. Kwarta na gayam ti kayat na kanyag. Sana mabalin! Felina, agparbang Ay, tsaka mo akas tamana. Sorry. Sorry. Ba hindi dyan, Charlie? Linukonak. Nauray mi ni Charlie iti day di agundaway, kat impapas ko ti sakit tinakam ko, babaan iti panangtungtung pakken kwa na. Winaswas kumeten ti ayan-ayat mi iti day di matla agundaway, kat ita, awanen ti komunikasyon mi. Tuy pagayam mo, Felina. Agyaman ak pagayam Felina iti day ito apakasaritaam. Iti sumaruno a makiayan-ayat ka, saan ka kuma analaka nga agtalek. Pankampay nga umuna no talaga nga ay ayatan na ka, wenno kwarta laeng ti kayat na ken ka. Ala, agpaimat nga adal da ito ay kadagiti dumdumneg. Bueno papagayam, ingkay na nga ganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Felina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.